This is your daddy and your brother painting your room for you. Please note that they're both wearing paint hats. En al twee het groene hempies aan, geverf. En kyk hoe mooi verf Christiankie. Christiankie, waai vir Tessakie. Hallo Tessa. Hallo Tessa. Papa sê hallo Tessa. Hallo Tessa. Kyk hoe mooi verf vir jou kamertjie, sien jy? Ek ja. Everybody else is on holiday, we are working. Get your room ready. Ja. Alles kan reg wees as jy kom. My duim is vuil. Wys vir Tessa jou vuil duim. Kijk, Kyk haar Tessa, kyk Christian se duimpie is baie vuil. Kyk net daar. al vol aan. Ooh, it's getting some more paint there. Dan gaan ons weer verder verf. Daar is sy. Ooh, papa. Papa, Pierre. Pierre. Oh, wait, it's okay. Thank you. Ons is die painters. Haai sy, julle is die painters my skat. Julle doen 'n baie mooi job. Kyk hoe hoog is jy? Kyk hoe hoog is jy? Ek wil nie Tessa se vuil maak nie. Nee, hoekom nie? Hoekom maak ons mens nie haar kamertjie vuil nie? Nee, En dan is daar kiemetjies, né? en dat is daar kiemietjies. Ja, so julle werk baie mooi skoon. En dat Okay, sê tata Tessa. Tessa. Papa? Bye bye Tessa. Bye bye.